O sau no ela o fionga tai o malo ia fatalo fatu nei tu la le afiafi ila o fionga o te fia Fesili fa mon mole le mata upule le 10 miliona sa fata fa mon mole la o fionga o no o le wa ta o ela o fionga e se ia le 10 miliona sa fata e se le tino i tupele la maua le fionga o si po wa ia se pe fia se tino i tupele la so ania i mo le afioanga o si fa mo le la afioanga. O la sa mai le fautuanga al komiti re al tato malo. E se al 10 miliona ia mo safata. O si pe ia 5 miliona. O le faita ua fa. O le faita ua fa ile na fata ita ina le la. Balu afe on tupu ia si safata atoa. Pea ta i afe ile la loifo la afe el tangata. E umale le ia la tau 10 miliona. Apena foi la tupe la na fufu mo si E alana e fa tesimale. Pela te fa tesimale lua e si Al tau ia la e mau e safata la foi mau e si O fionga. O le sila umta upu famol mole le ia fia mai umta upu sa e saunoa ia il taimi wa mawai. Toi tu loa tu lava le mta upu le uni la kapi famol mole la o fionga. O no leo te manatua le ana saunoa la o fionga. Na ave lau tusi le pulenga. E te tau na wha mawai o ma le pulenga atua. Po ua tali mai la le pulenga i lau tusi famol mole la o fionga. Ia ua tali mai. Ua tali mai o le au ngola o tusi na ave. O e o loa afia el porkiki. O le whaamamafa le nano o vea. E le whai nai la tau o lae le o afia. Ai i lo tertonunga. O i le na mafuaina na whapefa i unga le ngila kapi. Politics affiliations. Politicizing. O i no tertonu ia taun whaamama le lau a matana whaamama ai le ima uma. Na o isi a wale whaamava isi. O le alan tari mai e leo ese le sia wali. I le lato ta pena lau tari ave iai. O ma foi na o mai le plestene matala noa. O vatu vai. I o tau wala whangia le mea lea o te tatalo atu ai. Langa i rena o au tatalo. O le atunu ato. Hai tau te vai le mea lea na nau mai ai. Tu ura la kapi i lima o i lato e te tau no e loke la kapi. Ai aua ni to e o tūlanga o mele vale tātou te vesi ai o no tūlanga. Wala ima sesi e to e fia lango lango tātou la kapi. O no wha por kiki wha la te pi. Lela ave la ta pena la tusi. A mena ia lua sa o tala noa i le plestene o le uni la kapi. Ale la langi. IRP. Ma le uni la kapi Australia le ma ile tupe le a tātou. Ele mawhai o na o sainia se mea. Pea le wha mamaa ma wha sa oal tātou local issue. O le lewa lawa uma na tārsanga mai le ringi la kapia Australia te mali. E ape a whatala noa le tupe. Ai a uma na mai pere le malo e tuuai. Se ia wha ai o tātou soa lau pulenga le whai. Ma le lawa uma na uwhaia. A uma na vela uioenga tapena le tupe. Ai umana mai le tu i se umano mai umala i o le tu fai le tonu le mele a fai la vala le fio ese i le wodi i le no tatalo e io ese e mana o ave la to le unito ia fataria la lato al mele wo mai uni la ki mai o mana o mai fai le unifo a matel mele ela ta tia el temini nei o uman fa manino fa mamala mai le mele na ma la foi la wa aware mai le IRP de la lolangi. O mele la tatu wo ye. A fai o le fatu wino le uniforme file mu ma le le la kapi ma sanga tonu la kapi mo lumanai ave ma le tupere la te fa ata mi lo mai me fainga fole. O le mena le na no il ma lo fatino. A fai la vala le mana o la brile o se we have no choice. Ele ma fai ele mawhai ona o whaati noa le mea le mana o mea Australia zaini tupi. Ai toi mai toi ave le mea o lo wha le tonu le mea le te mini.
o whawhia no tala noa mene nei, ana le leile pūlenga. O la me lau musua I whai. Ana e tō te sirfia. O le fina ngalo le atunu, whai se iuni fau, whai se pūlenga fau. O le lau whai atu, ave ese umai la tō le wha le tonu wai le wha moi moi. E whai le me fau, ia le le o, ia le la tapena lau tusi ave iai. A mai alo o le nā, ia nau mai lo la ia e toi wala uma iuni la iti uma. I le tunu ato, o wheo ila lato fina ngalo. Whaftaila o Fionga, toi tuli loa atu ala whamole la o Fionga. A whaila o e whatu ia se unifo. Whamata e le afia ia whainga whaavaya le IRB, le whapea mai tuto o tasi lava ia le lakapi Samoa. E le tatau o na awhiai, le awhiai, le whainga malo I tutonu o whainga whaavaya ia le uni lakapi whamonmole. Ele o afia le malo I le uni lakapi. Na ala na afia le malo, o leo mai Australia o kisaingir kupi. Ana whapea leo mai Australia. A mali Australia o sa o ringo lakapi sa mo, pude latu. Ele sa o afia ngatasi. A leo mai Australia, a le saingir malo, ele stupi. So there is a message there. O popole ngala. A whai te saini, o na toi avere o ale tō siwhia o malmela tō. A whale tonu mai la o e tō ia. O le malo. O le tiuti o le malo, ma la wai whātai te o le malo, whao ngāle me lea, e sort out ma fix et whaafitauri le tātou te. A se upu e whapeo le awhia o le malo, le ai, na pāua le awhianga le o te mana o ai, wha mau popo po wheo ta oto ele fina ngalo yuni umma o sama. A umalo, tōl tupe, pau wale mea le maro o le monitoring langalawa sengi le maro le krim. The government has a responsibility to make sure accountability and transparency le whai, e whaatino le tupe lea. A le raninga ia, se o latou, e le ngā tia, hasotai uma, viri mai tana umanga, Viri uma mai tamata alo uma lai New Zealand na vautou vai atu saunonga Bad Lamb. Tamatua I uma lava le manu Samoa. They are all look forward, mo swinga le. So le la te nau nei I le taimi o le swinga wa leva o na tatau o na fight. Mo le tulu. Ela o Fionga o la tau po muli fa moli. Hallelujah O toi to mana tu atu le vai taimi o le Palemia fa mole la o Fionga. Le sa e sa no ai tulanga fo I siaki. Le fa pe le tu wa ia le suita ita I o le vainga fa upu fai le JPP le Fionga ia fonto e le Fionga fa mole. Pe ma fai ona e fa malama a tili mai pe sina fa malama anga o mta upu le fa mole la o Fionga. Ia, ere I whape no uso ona whaia upuna le Palemia. Nā lana o tā ua le mena, ona e te leisi mea e alia I mai e tua. O le mena o mana o I loa I tua. O ina I loa ai. E le I taitaile le leo le vaingo le account le. Al fono whaavai lea. Mantua wha ule whinga whaavai le malo sa whai. Tōtoro saini, tōtoro tauna saini. A tauana ele saini whaapitoa, a le saini te teifon. E le whinta lasto pe tō. O isi saini e tō rua, o saini tu lau lava e whaapopo. Saini rolo te teifon. O lau la tali tonunga no tala noa au iei. A le saini te teifon, e le whinta lasi a ki e lu. A o vai e tu. E ana tō rua tangatan saini il siaki. O ina mauti noai. E matuai whata mala le handling o le account. Vai mau mai. O le mena sa turi loina. O le ale au wala tau ave le teitei fono na tiuti. E pui eile. Tu stupere I tu malo. Lo mingo sa se siana le whenkarar kope. Ko kasi pe ko rua te can do it. O nea, e lei whati noa au lape o tu la fono na whatu ai. E tō toru tanga te tau na saini le seki.
Mai fo isi mei tu o te re mana e tala atu te mine nei langa upu sa fai tono le Palemene. E ei me tala no fa Palemene upu lafo ma me uma sa tala no ai. Ala nganga sa ola vai, e le isa vali le fono fa vai le ia inga o accounts ale fono fa vai na fa ata atia tu le tanga luenga o tinamta mai tai. E te tauna mecha le saini ale. A te fono. E ale mai tau atu. Ia, na le tō rua tangata ia na mai lungole. Ai e la mei tu atu te re mana o e whata mara tu te o mangi o isis whamsingoka. O la uwa ai, ia, tu lou lava. E le te tauna ma whaina tala na un tangata sto, rua se tupe. Pau wana meno mana o tu loa. O tupe, o le fono wha vai, e te tau, o na vai, o le tiutera te fono. E le meta o le payment voucher. E le ngol tangata e veri siaki o le mafuanga o le payment o numelo o siaki o le awhainga o le tupe o le tangata na prepayinga le payment voucher o le tangata na siakia ma le tangata na confirminga le approve. Ni meta o le mena avel tupe. O le lawa o loni, e le ai masena mena whai. O minga ngā wako o le kusiaki kau whai sengi po ainga sengi o lokala. Ele o le wha vaere na o le mele turi nei le wha ainga whaare lei. O tiu te wha tei fono. E wha ieri tau pule. O lo ula nata le tonunga i whina unan whai sa tauna tu lai tei fono. O ia tei fono. E na te vai, e sao ma mei an whai. Ia ma oifo, e se men wha ai tupe. O ai la le whaot. Sa tauna tu lai tei fono e wha isaki e pe sa tauna whai. Mula manono Afioga faafetai folasaga o le tatou e le tisi e le ua manino nisi o mata upu sa Fesili ai ae o le tulaga ai ua pagatia le atunuu o le tulaga o faaletonu o le tisi sa tatou talanoa muamua na e saunoa mai ai na ua o underground cables ia faaletonu ma a le o le lua olua valu lua olua fitu lua olua valu fatoʻā atoatoa ai ona lelei ia le tatou e le tisi. Le lawa tūlai mai ma le si whawhitau li fōli nei. La le expectation ala maa lo le time frame ona toi whale lei atoa i le tātou e le tise whamulmonga. A fo ilen tātou tera noa ina ua tutupu whapea o le power supply. Ina ua fail tai i fianga. O leo tātou o maere se fururu afi. Ioe, se fururu afi la for the power supply. Wa umal power supply lewa ma losi tatu power supply. Au fale tonu feeders, fale tonu ia cables. Underground cable le sa palai mai ia le malusi anga wa file fianga. Anga isi a file I furo so. Sa palai lolo le tunu. O le lawa umana fix le cable na lenga sa umai tai fianga I furo so. Au oki le cable le sa palai tu I furo so I tai tau ngā manono. Same problem. Lentau fixi I fianga. Sa wale underground na ngata I maleta aluma kirikiki. Ko sa wale si underground nga korosi me konga maleka polo sau I furo so. Leo toi felelei umai lungo le ea waya na sa underground o le sa kau su e po fer kongo. Awa afai ongi ko su e koe eri a ko ale me kau kai fianga. O te mirini, o la e o le IPC e lo wingo me o ye koe eri a koa mai a furo so e kau I kanga mo. It's a big work. O whawhita auri la re, this is another new challenge. Leo tu sau te mirini. Ia ele tau whai atu. Al whamtalanga nā mai, ele I le leile whaatino ino al whaata tiango waia I lalo. Ia la tupo I lalo me le na wa lati le vawe mau me mo vai moso lana mau le mu o waia ia le na mau nafi. But ele rope ke o uma vai moso e koioso ile foi lanto e pe foi na po. Ele umalava la ona motu from part to part e kau kai ka ngamo. Le sa Fesili whamulmolo I le tau building ngai. No ngai vai asoni e pelo mal power. Normally I ngang pe a fitted coal generator.
Patolena mai tau ina le omi o pe ele iola le tau generator, la le tau langa e o e whele maintenance o tau whamol. Fisa o tulo fo lava o kaule lava fo long sa. O mea nei, e reni me tau whatonua. E au maua atu anafi. O pere paua. E leise kiso i kongo lefi. Toe su atu lefi. E pepe uma mao lefi. Ia, o ule lopo la lesi au tala la toe whai. La ngā le eita ngata whai ngā rua ngā le la tau le mta whai o le vai mea. Io e... O te le lopo la lesi whamtalanga la toe whai. Pe toe tau whaatonu tonu atu e le mea o... It's a normal thing to do. O siaki. O ineire no whaanga e le te tau na yeise. A toa le leia le tū la o whaola na o mori wila e whai au ngā ruenga i. Io e... Ia, o malano wa mia uma ia le mtanga luengo tupe fatu vai. A fale tonu rola wali i le fefe wa isoro i. A main tangata en fain fati noa nga luenga lea. Ele fain tato wo fa pea. E ta tauna vai o to tonu o lifi. Nai tau te feo i mai lifi. E a pea wak se ka peka le lei. La kusesi se isoro ko kongu. Fanga se air freshener. Ia ma mea fa pena. Ia kako lifi. Pengi lifi le furu. Kako lifi. E tau whaatonu era nā mea. E tau, ai mantua le whale le nei o le whale leti. E au koko rea ngā koko wheo i mao koko ngorifi. E ta tau... Whaatonu ngā nafi. A le ma whairo e la tau nei na whairo me le su e meni tangate o me whai me ia. E mata ngā o le whale o le mālo. O le whale o le tātou te o mai. E le ngata nā mālo mai whafo ma tangata uma. O ki nganga vai a kua o makua mafunga funga le foloa o le rifi. E o ko kongo ma mea ma pipe mo li. Ala kua i pei fewa levan ka kaunga fai. Small little things. Le trashu la ye tupe fa fau ma mea ma fai. E atu e ngā mea na o isi kaimi kasi ale rifi e o le fasoro a kore. E ngā poloka role ma lau rifi nganga pea le pāpoloka ma lau rifi. Yang e ko le o fa ngal li fi masanki o ke la ko o fo ri ngalan ka ko su ka san ka ro o ra ka ke ya yo le ya la wa batu la u fa malu si au le pule man tanga le ngo tu pese ya lo fa ya e le se meta fa to wina le nei me le wo or sa rumo le ko ka rumo fa lo malo ko fa ko ngoko ya malo on sa ile malo fo ile soifu o te Fesili atu o le mata upu muri o lau folasanga lau Afioga. E lea wa e sau noa fo i le whaingo fie le whaai unga le whaamsinonga lea ua avanoa ai le no foa le Afioga i le sui Palemia. O se tasi sa lima matau i ai lau Afioga ma le tātou whainga malo. E a o le asela ngona o i lau Afioga le nei taimi o e loto tele pa u se toa to e tu se toa. Ia, e whaarisa o tu lava i lo langona whaatei te ele malo. O te lo fia, whanau noa tele. Aisa, o wa a fia se tasi o kapeneta. O te ai fia o foto lupe. E lo pisa o nai rin whaina nā tia lo langona le melea. E o e peo no whai atu o te le whaatau matatau le unga le whamsinonga le usau. Ia, o afo i tūlanga le whai unga wo mai. O le o tātou ngau malea wai. A le whaingo fia ia te au le tangata le wa fia. O la usu i Palemia. O le setasi o tangata sinia o kapeneta. Io e waleva fo i le tamu whai mai o lono no foa tau tuaina o siona i tū malo. Ia le lava e tau folofolo mali. I le tūlanga whata i tai e mamuru setasi o lima po o tūlou lava. E te langona. Langa e te tua ia i otherwise wa e moa umana mamafa o me uma isa amo te rupe leo te whatiti e mai urunga temine nei e alo langona pere nganga siri atu ia te auro wha malu si au moia mo temine nei e alo taun whai pe tau avera ngā luenga e mal wha malu si au vanga wha whai tonu se i taunu mai i an wha sero le po laltu langa o lei ui eile Whaatulanga no le unga, se i taunu mai le unga se i iri po la tulanga iai, tulanga whainga palota, pen whaintu alu whainga palota, me umu whapena, e antoti mata leo leo penga. Al wha moe moe lava ia te au le, taitai le malo, o te le
tulau lava o te langona ina le mafatia o le fionga le ri sui Palemia. So le ana mawai atu nei whamon lau whionga. Se tasi o sui ofisa sili lea sa sau noa lau whionga o lea sa watu i le whaase e atu i le ofisa o le loia sili. Po o aile mtanga luenga am whai fo e ona whai loa whamon mole. Le loia sili ale mtanga luenga pisa sina mai. O whaamaunia le solia o tula fono uma. O a mio e solia ai whainga whaamai. O tangata whainga luenga le malo. Ea, a le whainga nā mai, whapea mai. E avela vanua tu whainga luenga. Matongi la whetala. I le waaila al kapeneta. O le whautua mai, mwhailo mai, u whaamaunia o masori ngā tulafa. Ai toi whapea mai. E toi avela vanua. Matongi la whetala. O lana winga, e leo whetau i le whautuanga lai whai mai. E sori la tu la whono, whamaunia, a te whai mai tu avela wano. E le whetau i, a lau tu avela lo le. I sa siwa tolu a wanoa, e tolu whai unge whai. Avela wanoa, tu whai whenga luenga, wha mangalo tongi la whetala, pol wha malolo. La tau te le mea la le siwaenga o le. A whapeu whautua mai ka peneta ua soli tu la fono. E tau lana la toa mai al whai unga whetaui. Tu sa mal whai unga lea mai, mal whautua unga lea mai. Ai la tau tele i whaia. La lana mafua na tu e whafo i le pisasi mo le lato tu unga. A le vala lava le tasi. E te lea hai a inga tu la fono le pisasi. La tu e ftuna. A pean tatu taranofo te lo temi. E pe e whai ma alo whanga i lato e so ria tu la fono. Tans whainga luenga le malo. E mele nei, le mela lea. Whamangalo. Tongila wafeta la. Ia, sao oe ma etu. Ai whawhele so tu la fono leo komit. Whawhele crime leo umana whai. E pe ono whatu e te tele. E le la i titi isi me mua vo. Tans whainga luenga e whaila ko kongkaraki kongolu. Tanga lunga malo. Ia a pesa alu fa le lo ngala fa pe. O mana avel tu alalo lo isili ko revise o man mele ele fair. Ele fair mo o fenga lunga malo le fa maoni. E la tu nga mele tu lo lava. Na lo lava ko maua tu i. Ni moro. Ke ia le si maka usanga va ko ri ma. Na le fair le tu me fo le tu mo wi va no. Ai fa fe o to ia wa leva na o to ngaru due mo to te ngai e pea me fai e pea ai le to mana mi le maloni tangata fa pe nei e le ona tangata fo le tunu o le tele lava ta ma fa na uma mai a un le tau sanga ma le tau sanga ai o tu la fono il pisasi ya o le la to e lauri li uma ina a wala nei to ile mele o fa pe na ma le mela le a wa nei to e o la fa tau tala nisi i me al maro. Ia, a whapea e to e se si Fesili, o le atula ngā whawtei tele i lau tō whiongo Tusitala umole. Ia, sauno ia. Whakamura koe kuri roa kaka sili mai, e wara sauno le tū mangore. O le review o le tū la hona pisasi, pe e atangia mai e le mā losil tū la whongo i ona ave ia i la tau i e le whaamasinonga. Awa e le whaupea na sauno, o le tele o mata au whapea tutupu. O na whasalanga lava iau i se whamalolo. Ai le se mata upo wo o tula fono. E le ai ma se mata upo. O nei foi. Na mai le whai ungar susu engale na whai sui al kapeneta forensic audit. Nei. Ma le la o na whai unga e te otu atu saolo i limo lo i si le whatino me taun whai. La ua maua i inga ma mea ma
Mongo lana whaamaunia ni kapeneta li poti le na whai. Tu atu saolo i limo lo i si de whatino me tau na whai. Mai e te lele le me te tau o na review. Ioe, e peise me voile le ngaunga. Ngaunga whaakaka mai o se me whi aia rengi ngifo. E le se me le lei le tūlanga na ona whaatata mai. E le se me me whaina. Whaiani au lape whae te ete o maitanga ta umani me lea. Ai o laua whatūlanga tasi lava le aunga man whamoe moe. Ia ina ia malupu i puia. Ma ia awani tu e whaia nisi ni tūlanga le tāle whengai. Whatol tu la whono i tupel tātou malo ma se tala malo. Ia, mo le atu langa ngawhaftai tele lau mai mo mai Samoa. Nei fo tu la le aso ma le tau whaia tupea tātou polkalame. So son mai le tua le whasolongo le nei vai aso. Manuia fo i whaiva ma tiute mga luenga uma o lo o tala me whasolo iesi o tātou watunu. Awa fo i whamoemoenga uma mo le tātou watunu mo le lumanai. E watu le whamaisenga al tātou polkalame i nisi fo i o e na awinatu i atunu mamao. I aina i ngase tātou na watu i New Zealand i a maintia ua maariliu. Ai le i whaia la tau tonga fitinga. Se aso le vai aso fau, ia uwha moe te wha fo i mai eo la tau tino maariliu. Wha mai se le atua, ono le tau whainga le tātou malo. Ia ina ia tu inatu ngase mo atunu ma mau peita. Ia o leo ngā tusa ma le fufuanga ma le fina ngalo le tua. Ia manuia tele fufuanga sa mo le nei fo i aso ma le whai ungo le nei vai aso. Tātou whelo i fōi o le tātou waso te talo nei ma le napongi. Tātou whelo i le vai aso mua. Ia lofo malanga le leo le tua. Whaaftai le tātou au Tusitala le whaatasi mai. Whaasoi fuia. Ia manuia le nei fiafi.